Kubor nakaslem jong unongsan hima. MLA ka BJP na South Shillong constituency uba Sanbor Shulai ulong ba ka BJP kum ka seng kam dan jingtep AA halor ka jingkam uba EL hek ubade menteri sarkar baru MLA ka BJP bolayo bandi sya bat ki MLA ka TMC hag baulay kren bat ki halor ka phang banilong ka weino bat ka BJP habaya kren ginong thok khubor ha ka sibalang uba Sanbor loong bakat kata ka khubor ka bahe bat songtanat kinong elam ke BJP nadu Presiden uba Ernest Maury bat ki he nong elam ke BJP ha Delhi kim dan jingtep shapang kani bat wat uba hek uklam ye thu ni samlam ya kata ka khubor ha ka por udan lang ha ka jingelang jong ka BJP ha ka sni baar uba Sanbor loong balik si kani ka datang ka jingle shimet uba hek baulet di sya bat kita ki MLA ke TMC namar kat kom karukom kat kani ka kam kalade banyat lingba u Presiden ka BJP hajala Paruday bantim kat ya kata ka khubor babha lada ki MLA ka TMC ki kwa banyalong kawayno bat ka BJP. Ni sui da po ka khubor. Tendai bunga parti de intip ye. Ni sui da khubor da la bende ka personal views la personal meeting lo ba tapi ya tak lima. Tendai haduk menin bagi adan parti meeting ba dan Presiden lebih membuat baru menurut klam yaitu ba klam disclose klam yaitu seperti baru yang tadi dulu nak yang baik ban convince ya ki MLA juga TMC banwan match nak pada at least larai baka dega sisa bagi join at least lade banyak konsol baru presiden kata ke prosedur kalau ngumta kalau nanti presiden berkeladan ke jingkendo ngumta mami buat negara kita ni kalau turun ngolong di tengah kesuku terbahek berkat kuat laga kayak gigi kolik iwan ban match ni ngelingi long welcome tapi kalau at least mendai ban ya like yau presiden buka state party till yesterday until today kalau enggak jitip belum tinggi simat ke comments by I simat not as a party yang asibat dengan tip pada adu menin mengelong party meeting lu kami diskusi ya kata untuk bari itu nobody knows about that ni sui aku buat Nalor kata uba Sanbor loong balada amdai ke jingle shimat uba hek kinong elam ke BJP na Delhi ru klempep kinyo jingtep padia kata ke jingtep kinsam shiginong ilam ke BJP ha jella batkin batharu banang penbit penbiang lakade ban phawan ki MLA sha Delhi ni kinong ilam ke BJP na Delhi bikin wan hi sha Meghalaya banya kandu ye ki MLA ki bade banya so bat ke BJP yang kada radon stat ke positif mu at least na po dali kila pentip kenyangi bapak pada nonton YouTube na po kuka parti high command kanong bakal adun kata okay pengalaman dari kolit na po TMC na from the other party bagi nyon match no tapi ni kumki kamtam sitting MLA baru presiden ya song no keluar te ayang i report tak nang bal ada begini join kila mo niya lang di Delhi normally ya sitting MLA normally la kila pun khot yangi bat ki kila menjur match pada party ini lah me ki Delhi bagi ni penjoin ni officially. Lani nakaliang jongki parti high command ki wan sen support long punya pembet makin sawan dan officially makin declare bagi la join bagi match pada parti. Shushu loong bawat ha ka kamra jong u hidon bun ngut ki MLA nagi seng san perthai bapher ki baya kendu ye u bat di sha hendai kamut ba ka jing di sha kan de no ka jing kwa eso shakwe pat ki seng Kumachupan kan maha gini ki kendiat si uba hek ula kamba ula yo bandi sya bat ki arngut ki MLA ke TMC uba Charles Pingrop ba Dr. Mukul Sangma ha ka ba laya kran bet ki sya pangkalat ki MLA ke TMC kan long ka waino bat ke BJP uba hek ula kamru ba gini ki MLA ke TMC ki lapan pau ba kim sngo AA la darung sya ke BJP tang ba ki de ban pet thu shwa ya ke jinglong jingman ba kita di MLA nak WW parti ki awan disa di join no tahanga hanya 2 bulan lagi perlu MLA wan disa
na HSD nu piawan, na NPP piawan, na Kongres piawan, yawan lengkap yang ada bos sekretariat. Yawan ni kundu, yawan disya, ketemu yawan disya tengah menong bagi PDF piawan. Bukan parti BI rolok untuk piawan atau yawan disya tengah na kamera jonga bos sekretariat menong ini ada parti. Tapi melakukan mungkin banyak yang wilayah yang disya itu di parti atau pun langsung kamu di sana komen semua. Ini ko till yesterday ke begitu ke party meeting kami tu ya pakai